Tuğanдар, assalomu alaykum, urmatlı kanalımızın görüşçüleri, kurs valyut görürmandары. 6 aprel 2026 yıl Bishkek şahri kurs valyutlardı görgözөбүз. Rubl 1.10'a çıkıp kaldı Tuğanдар. 1.10'dan da açtı. Anda mesela öyde qarap turgan barmakçаны basıp tırs tın basıp görüңүздөр. Kettik anda mesela. Бұл МКС акча алмаштыруу жайында 1 акш доллары 87 сом 40 тыйын, 1 евро 100 сом, 1 рубль 102 Туğanдар. 1000 рубль 1102 сом болуп калды. Сылкывый доллар 87 сом 40 тыйын, евро 100 сом, рубль 1.10 бұл жерде. Бұл акча алмаштыруу жайына доллар 87 сом 40 тыйын, евро 100 сом, рубль 1.10. Көрүңүздөр. Талисман плюс доллар 87 сом 40 тыйын, евро 100 сом, рубль 1.10. Тенге 0.8,4 тыйын. Мына ушундай Туğanдар, доллар 87 сом 40 тыйын, бұл обменкада евро 100 сом, рубль 1.10, тенге 0.8,5 тыйын. Курс валют көрөрмандарга бөлүшүп койгонду унутпаңыздар. Башка бир туугандар да көрсүн. Группаларга жибериңиздер туугандар. Мына рубль өсүүдө достор. 95-81 сом 30 тыйын, бензиндин баасы 92-76 сом 80 тыйын, солярка 80 сом 80 тыйын. Бишкек шаары.